Galasgaw ning turnuhan na wala may mga pasahero. Perti mang mingawa. Usa may lugar ani walay motor. Ay kini, nanay pasahero. Te, sakay ka? Sakay ako dong be. Alay na te, asa man ka? Palingkir ako. Alay na te, sakay na. Dali. Matay di mo kaabot. Dong, tabangin sa kubi. Matay po ning style ni ay. Dali. Wala matay ni Alsa Gribulto ani. Grabe, bug-ata po ni mo to. Unsa man imong kinaon? Pigrulak. Ginom dia. Bidurlak sa iyong mata. Joke ko ganito, grabe munuod man dayon ka. Padala dia, aron makalarga na. Say larga, turno man eh. Relax lang dia. Sa may style ani, napre tunuron. Lisod po guay turno na masahiro gay tano. Ay, salamat kinay turno. Ay kini na pa isa ka pa sir. Te, sakay ka te. Sakay ko. Oh, napa ali, luag pa kayo. Downtown lang ko. Oh, ali na, sakay na. Tabangin ko sirbe. Galasgaw ning mga pasahero ah. Puros man di kabot. Unsa may paabot? Lagi ta. Relax lang di ate, kay turno man eh. Luag pa kayo oh. Turno pa din sir. Turno pa ni dam. Na malangay jud ko ani ba. Wa tay mabuhat ani te, kay luag pa man kayo. Ay, salamat napay nagturno. Ay salamat na pa isa ka pasahero. Boss, maigo pa? Ote, igo pa kayo. Ali na. Ay, salamat. Ali na te. Ali na. Okay. Larga na ta, kay puro na kayo oh. Say larga te, relax lang dia. Kay luag pa kayo oh. Asay luwag, asay sakay nimo sa ligid. Napagani dire oh, kilid og dire pikas. Boss, maigo pa na. Puno na siguro na, Mads. Igo pa na, Mads, uy. Aw, igo pa kayo oy. Ali na mo. Oh, igo pa daw, Mads. Tara na. Ali na, kay larga na ni. Gi, gunit pagtarong dia, kay malarga na ta. Tay sabi. Guniti sa usa man imong basket oy, guniti sa dali. Guniti. Kabalo mamaling kita. Guniti. Panglingan, be. Patay na yung paralyze! Agay, tanawa, tabok, mangod ka ba?